iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura yung istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulim masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Sa balila talaga tibak na nga niya. Patambay lang. Awan ngamin marami daki balay pare. So na panunot ko ti may diritang bayan nyo at taxi driver. Awan mauray mga chicks ditoy. Loko. Anya chicks? Unmat. Ado ti chicks sa iyo boarding house yu. Anya? Unmat. Sus. Nagduduma dagiti abang kada kayo. Ada estudyante. Ada sales lady. Kan nagtrabaho ito opisina. Saan ka makadiskarte ijay pare? Oo. Tapay mo. Agungat ni mama. Anya? Saan ko kano paglulukwan dagiti borders mi? Ay na. Ipay sum ngamin Apay paglurok kam. Amumat pards. Awan pa'y kanyak ti mang seryoso iti babae. Day talang ti parikot ita. Kan may sa. Hmm. Sa anak pa'y nakakita iti talaga apang isagutak iti nasinaw nga ayat. Una yun? Una yun na sinaw nga ayat. Sa di naman tinaggap-gapwam, ayabam ko manidadong at tubero. Apay manan, mama. Barado nga ro di lababo di tasirok. O sige. Ada umay aborder kat kababain no barado ti lababo da ichay. Wen, sige. Ayabak nga rod. No sikala ko mga minin ti mga rabid. Di pa iso atang danan. Nagkuripot kayo lakit din. Isupay matapag biro kan di tao Ti kunab kit di masatot ka. Anya kay matan, mama. Iti da ito akinatar ko. Pagbali ng dakit din ato biro. Damat nakita ka kabarbaro nga gababang di balay paray. Asino ka di kadakwada ti dakdakamatang pare? Adudamat nga gababang dito'y balay mi. Diyak ka mo tinagan na. Basta dito'y titinrong na. Di ta tinang iti saga king kuwan iti taksikat. Diyak pa'y amon no asino ti bagbagam. San mo ka di nga mo amin ta gababang iti balay Saan kumat ngamin abibiyangan dagiti borders mi pare? Makitam to. Atidog tibok na. Napudaw. Kansiksi. Mayat mat ti panangiladawan mo iti kunkunam. Makitak to dayta ibagbagam pare. No makitam. Iso tay kunada matiritir titenged ti baro ang makakita. Talagang nga rod anapintas no agpaiso dayta ibagbagam. Agpaiso ko nagtubat king ka. Mama, ada ka di kabarbaro a border tayo? Adda. Nagabang iti bakanti asilid di tababa. Apay? Napintas ka di, mama? Apay no napintas, aber? Ay, di na magkulang mat. Hindi ka gararamin, ha? Ang mga noy bagam nga asawaam, kat awan mo't nga ron trabahom. Mangnamnama ka lakanyak. Adda kayo lang rodan ang mapangnamnamaak. Dahil takot tayo kunak. Kasanon, no adda pamilya mo. Ay, adda kayo mat. Kasanon no awa anak ton. Adayo pa'y ang mapasamak dayta, mama. Abom ka di ti mapasama kiti masakbayan. Imadayutan iti saritaan. Jay damdamagak. Diya ka mukin ka, nga mulitan. Saan ka nga garamit iti saan nga umno. Ano ko mati aramidag? Nagsingpetak mat, mama. Sigurado laang, tiyude. Diyak kaya't nga damadi apakasarsaritaan to'y boarding house tayo. Sandra, ada ka di kadoma sales girl a border ditoy? Awan mat manong, apay ka di? Ada na kay baga kanyak nga ada kano ka barbaro a border. Ngam, jak pa'y mat nakita. Ay, amangan no di tamao di asilid manong. Nakita kami na nagsilaw di tayo di rabi eh. Ay, amangan no iso ti ibagbaga ni Dan.
Amom ka din no, anya ti trabaho na. Diyak ka mo, nga maguri ka man. No iti rabi nakakandado. No iti aldaw, ada tao di taunag, ta saan mo ta nakakandado. Anya? Baliktad nga rod. Imbis nga iti aldaw ko ma, anak kakandado. Ngunyan niya. Anya nga ta ti trabaho ti agyan di ta silet. Nga maguri ka. Babae ka di, wano lalaki tada di ta. Kuna ni Dan, napintas ka no. Jakla mo, no babae, no bakla. Sadyak mo't nga rod nakita. Grabe ka mo't. Nung napintas, babae San ka di nagkawas ti bakla iti kawas ti babae? Kasla nagpintas mo't a babae? Ngam, dumalang ti kinapintas ti babae. Day tay pudpud nga babae, iti pintas ti bakla. San ka di? Sa bagay. Ada nga min napintas mo't lang nga bakla. Sa bagay, pudno man day ta akin nam. Talaga ka di mo nakita ti akin silit ita? Saan nga road? Diyak pa'y nakita. Adamot nga road trabaho kital daw. Kat nga itirabi nakakandado mat dita. Itil daw, saan mo ta nakakandado? Nga mawan mo't simsim magkitiunag. Ang mga nakaturog di agigan dita. Anya? Ay, baliktad samat. Madlaw ko kat interesado ka laon na iti magbaga ka pare. Curiousak nga min iti panangiladawan mo kan kuanak pare. Basta ka di. Mabit lang tamang lagipak man iti artista akaing ingas na pare. Ha? Sige man. Anyat na gana yung artista na. Bukon! Asino? No asino ti bagam? Ma-imagine kung ti kinapintas na. Kaing ingas ni Jen De Leon. Oh. Agpaiso? Oh. Uy, wow! Pudno nga rod na napintas no kasta pare. Napintas ko naklangarudin. Anya nga ti trabaho na. Sos damagam ma kani mamam. Imposible adina mo. Siyempre, in-interview na pa sakbang inawat na borderyo. Matandaan nyo ka din no asino ti kabarbaro a border ijay zero? Apay nga interesado ka launay aya. Basta, mama. Malagip ko. Adda, balasang siguro day jay. Nabiit ka di pa'y, mama? Awan pa'y baka lawas na. No kasta. Akar na idi. Napasahero ni Dan iti taksi na. Kat iti batog ti balay tayo, ti bimabaan na. Kasta ka di. Anya ka di ti trabaho na, mama? Apay adamagam kanyak na niya trabaho na. Basta idinted na ti advance sa bayad na. Nalpas. Awan na doon sa ludsod. Damag ka di pa'y. Na niya trabaho na. Tinapatag kanya. Maited na ti advance. Kan deposit. Nga abang na. Apay ako na ni Sandra. Nga awan ka no iti rabi adda ka no iti aldaw. Oh, anya kumano kasta. Awan mo't kit day, mama. Agure ka ba? Apay anagadot sa ludsod may papan iti dadya abordar. Saan nga ta kuang babae? Anya ako babae iti kaya't masawad. Mangan mat no, agtrab-trabaho iti club, mama. Anya? Saan ka di nga isuday tati ibagbagad kalapati babati tayap na? Oh, ninja ka mo. Wano sabong di dama di noche? Anya sabong tindama dinotsi ngay bagbagam. Isumot, mama. Agaya mo iti rabi ti dama di noche. Kat kasta ti kaya rigan dagiti agtrab-trabaho iti club. Nagadulakid din nga mo maya. No anya man ti motibom. Abang amoy ti kinasesino day jaya border. Isardeng mo. Saan mo paglulukwan? Nakita mo ka din timbaga ka babae pare. Saan pa yung harod? Ngam, adaman pagsidawak. Oh. Kanya matipagsidawam. Naku na nga rod ni Sandra, akanayon ka no anak kagandado iti rabii. Ngam no iti aldaw, sana nakagandado iti una. At ka di kahit mo sawon iti daytangin baga. Anya ti mo matrabaho ti may sa babae iti rabii, pare. No, ti trabaho iti rabikat. May samat amok. Oh, anya ti amom. San nga tanga iti pagraragsakan iti rabi iti trabaho na?
Nagsayangan ngay, ipintas na no iti pagraragsakan iti rabi iti trabaho na. Sayang nga talaga. No kahit mo, duwata ang mga aram kang na. Pagpustaan ta, no sino ti sungbatan na kadata, mamulta di mapastay. Anya ti kahit mo asawan? No sungbatan na, ang multa ka. No si kamot ti sungbatan na, di siya matagmulta. Mayat sa day tapustaan na. No asino ti mabastad, mamulta. Oh, mayat ka kadi iti singasing ko? Sige. Deal. Apay nga interesado ak launay iti babaeng ibagpaganitan ab border me. No kayong ingas ni Jane De Leon nga artista. Pintas nga rod. Kaano nga ta makita? Kanya nga ta nga oras ti iruruar na tapad dasag at ang bayan. Damag akman kini Sandra. Wano, pasiim ko kan na. Nakitam ka din no anya nga oras arum muerti babae ti silid na, Sandra? Idiri mo anak, nakita mo tari mo ha. Alas 11 nga tayo din nakitak. Ada nakakotya ng dagas kan kwa na. Naglugan adagos kat pimanaw dan. Anya? Ada nang dagas anak kakotse? Saan nga ta lalaki na? Ay, anyat amok nga eh. Ngamno ko malalaki na, apay nga itilikod din nagtugawan na. Kasta ka di? Papananda nga ta. Anya nga ta ti trabaho na. Ay, hanyak amo, ngambay ang padasa kadamagan nagrana kami. Alaman nga rod. Saan ka ngagdanag? Igatangan kanto iti pizza. Anya? Wen. Apay ayang interesado ka launay kan kwa na, Manong Chudi. At umat dito ti sabali a babae, saan laday jay? Maamuam to no apay. At apay mat babae dito boarding house sa mabalin mo nga pagpilyan. Iwaras mo man ti panagkita, tapno makita mo ti bagbagak. Dumtang to day tagundaway. Padasak lang nga pagpraktisan ti karkar na babae. Pagpraktisan? Anti kahit ko asawan, pagpraktisan nga raman. Ay, apay nga nga supay lati pagpraktisan, pagsaysayangan dat oras. Tay ko na kon. Ado, ti adda dito yung boarding house. Adala ngamin kinatulag ko. Padasam man nadamagan no anya ti trabaho na. Oh, sige, areglado. Oh, nung mapasong bat ko, anya taramidan. Ay kat nanghabak ako ni ti postaan na. Kaya't mo asawan, nagpustahan nyo laan, nga isot arman nyo? Gusto ka. Napintas. Ngam karkar namat ngamin. Amang ano iti pagraragsakan ti trabaho na. Anya? Hustes, ti kaya't mo asawan? Correct. Nasa umday ta ka ni Sandra? Wan, Apay ngim bagam. pudnumat ngamin nakasta ti aramidan ta saan ka di? Wan ang amangan no maibaga na iti dahi a babae. Kat bastid tanadwa. Anya? Susan mo kumangim pagbaga. Amom lang arudan dagiti babae. Labid da no maminsan. Bayam lat ta ditan. Naibagakon. Di magsikatay kabarbarong agab-abang iti may sa kwarto? Uwan, siyak ni Alice. Anya ka di matinagan mo? Siyak ni Sandra. May sa ka sales girl. Sika, anya trabaho? Ijay Bughaw Road tayan ti trabaho. Ay, Bughaw Road. Nabayag ka ni Jay? Uwan, nabayag akon. Kasta, nalaka ka di ti trabaho, Jay? Depende. E di damo kat narigat. Ngamit babaling ko nga ibaga narawama kon isuan saan na narigat. Kasta ka di? Ay siya ka taglaklako ak itimol. Nababang nalinis at trabaho. Anta ka di narugit at trabaho? Ay, diya ka mo Ngam ada trabaho saan na pagpanakal. Saan ka di? Para kanya, awan ti trabaho mauyaw. Saan nakat nga garami di dakas? Awan nga ta. Apay, anya ka din nababa at trabaho para kan ka. Ay, kababain mo't no ibaga. Tamangan no da masaktan. Masaktan? Tapay kumamasaktan. Saan sakit yung makawawat at yung babae?
Amo kung ti trabaho na dyan nga alis manong Chody. Sino nga alis? Ti babae nga imbaga makarkar na. Oh, nakamuam nga alis tinagan na. Iso amis mo tinang imbaga kanyak. Saan ko mata dinamdamag tinagan na nga imbaga nakitin kanyak. Napartak kamat nga rot no kasta. Iji ka nung bughaw road, ti ayan ti trabaho na. Kat no nightclub ti ado apastak ijay. Kasta ka di? Wan, Andiyan ka mo ah. no kasta nga rod, may isang mabalin nga rod a pagpraktisan ako nag. Kat anya ita ti aramidam. Kampay di, armak. Kalpasan na, nusungbatan na. Adan kwarta. Kasi kasimple. Di pa lakat siya German na. At taklang nga road ito eh. O sige nga rod, Sandra. Agyaman nag. Saan kang agdanag? Agpa-deliver ak iti pizza. Para kan ka. Sana dito ti kayat ko. Oo. Anya nga rod. Awan. O sige. Oray sulatan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amo kong tinagan kan trabaho na di babae, pare. Agpaiso ka ti atap ta na baba a klase ti trabaho na. Sigurado day ta. Ijay kano ayan ti bughaw rod ti ayan ti trabaho na. Ne, nubog urod. May isang arod ana baba a babae. Anya pa'y ngay. Tuloy ka di ti postaan? Wana pare, aramatak ti taksi amang patinag kankwana. Aramatak mo ti boarding house. Apangalilaw kan kwa na. Sayang agpaiso ti kinapintas na. Pinirdi na ti pintas na pare. Gusto ta ko na pare. Masigurado ka siya ti mga bag. Ta ibagag ako kwak ti boarding house. Tapno mapatinag ko. Uy. Ah? Napauli magkapards ah. Dan. Saan mo't lang pagraragsakan ti pastak ang makita iti bughaw rod Oh, anya ti kahit mga asawan. Ado mo't ti sa bala business establishment iti dayja lugar. Oh, sa bagay. Anya nga tano, sakbaya kad nganta kat duktalan tangaw mo na. No anya talaga ti trabaho na. Mabalin mat. In fairness parts, ta narigat mo't no husgaan ta dagos. Ta mga no agbabawi tanto no mamuan ta ti pudno. Kat biddot ti atap ta. Ne. Adda kalin tagampads. Napintas day ta aka panunotang. Nasiputam ka di arimaran ni Alice? Wan, nalabi nga gururay na iti mangsukon kan kwa na di ta baba. Kasta ka di? Nanawak man. Sige ah, Oh, panawan ka pa nga dito eh. makapasuron. Interesado lang una iti dayja pok. Miss, agtaksi ka di. Umay kan tetulod kay ti papanam. Sige man nga ron, tamaladaw akon. Sige, lumugan kan tetulod ka. Agyaman na, tadatak si iti asidag. Awan mat gaminan tay sundok. Ada kano na panan na. Sa dino ka di ti pangitulod akin ka, miss. Iti Bughaw Road. O sige nga Roden, amunag kan. Miss, apay nga di pa'y bughaw rod ti ayan ti trabaho. Ijay mat ngamin ti ayan ti pastek nga ayan ti trabaho mi manong. Naragsak ka kadimot iti ayan ti trabaho? Una, tay iso nga ron ti trabaho. Adda ka di kakabsat mo, miss? Ada dua kakabsat ko, madamadang agad adal. Kastagayam. Kat, sino ka di mo timang papaadal kadakwada? Ti dadagka ko. Ngam pasaray ikak mat ida iti allowance da. Kastagayam. Ditan manong. Isardeng mo dita nagbaetan iti dua pasdag. Dita batog ti iskinita. Adto iti pletik manong. Bay amon, miss. Intulod ka lang. Sana mabalin.
No di mo kayat nga alam, jakon kayat aglugan kan ka. Bayamon ko nakmet. Amangan no rin nabi iak naglugan. At ngamin importante anapan nanti mang suksukon kanya. Kaya't mo asawan, si kantiri na biya pasayro, miss? No, kayat nakakanayan nga itulod. Mabalin ka di? Mayatak. Ora adan to discount mo, no? Kanayon laki di asak ti pagluganan. Sige, mayatak. Inak nga raw dan, bumaba ako. Sige, Manong. Bye-bye. Bye! Ingat, Manong. Thank you! Nasingpat mat gaya ma. Nay, aguray ka. Singrak mat iti iskinita. Saan mat ada kita pasdag ti pagraragsakan? May sa burbur ti kinatao na. No iti club ti trabaho na, kada kita kumaapas ti pagraragsakan ti diretso as Amerikan na. Anong saan mat? Anya ka di atalaga ti trabaho na. Pasaherom samat ni Alice idi rabi, pare. Wan pare. Angam kasla na singpat mat di tao. In librem, iso na sayaat. Tapno ilibrem manan. Saan mat? Impapilit na nga hindi su ititugaw ti plete na. Tagpada kami kanong agsapsapon. Ne. Unak man no si katimang buladas kan ko ana. Si kan samot ti buladasan na loko. Saan mat pare? Angam kasla ibabawik samat ti pustahan ta. Ne. Papay nga agsanod ka kuma ititulagan ta. Kasla jak kaya talukon di tao pare. Ay nawan mon pare. No siyak, ituloy ko lot ta apagpraktisan nga arman. Saan ka din na mabaliwan dahi panggap mo pare? As dawak namin ta, saan mat akadagat ti balay pagraragsakan ti sumerikan na? No, ijay ko mat ti trabaho na. Kat? Oh, anya ko ma? Simragatis kinita. Kat awan matan amok asabali a pagraragsakan iti interior day nga iskinita. Anya ti kahit mo asawan? May sa aburbur ti kinatao ni Alice Pards. Iso nga, ibabawik sang ti pustahan ta. Nga madakan ka, no ituloy mo nga arman. Apay nga min nga agsanod ka ititulagan ta. Kasla, jak kayat alukon ti tao. Anyan to lang ang tirik nana, numaamuan na day ta. Sigurado, ngagsakit tinakam na. Ay na pare, awan mo na talaga. Saan ka din ang babawing day ta panggap mo? Sana balik ko ma. No ipaypaysum kan adarik nam kan kuana. Ne, apay kumaamabaw eh. Di mo ko na nga da simpatya miti kasi a klase ti babae. Iti namin san lang nga panagsaumi. Tapasayro klakit nga rod. Ket nadlaw ko na singpat mat gayam. Amo na pa amang tulong iti kakabsat na. Ngamjay nga rod klase ti trabaho na. Kat saan amay panakal pare. Pare saan mat nga amin nga agtrabaho ijay kat mako na adakes. Kat saan tapay mata masigurado nga iti balay pagraragsakan ti pagtrab-trabahuan na. Atap talaan mat. Uray anya ti bagbagan pare. Talaga apagay ayamak day a babae. Saan ko man pare? Kaasimat. Ne, si kapay ti muna nga akin plano. Ita, agsanod kan? Wen, agsanod akon. Tana amiris ko, asaan anasaya at apaglulukwan ti babae. Ay na pare, adumot lang ti luklukon dagita a klase ti babae. Saan ka di? Saan tayo mat nga mo? Tadi tayo nakita ti aramid na. Basta siya, aramidak lata ti plano. Nagsanod ka mat ako nam. Kahit nasawan, oray magunod ko. Awanan ti maalakken ka akas multam. No saan ka matlangan napudnukan ko na pards? Saan mula kuman nga armen? O, apay kumaasaan. Kakaiso na nga adda dita ti mabali na pagpraktisan. Saan ko man? Kaasimat di tao. Pasensyakan pare.
Ngam saanan nga agbaliw ti panunot ko. Adakan ka. Ngam saan kanto ko mga agbabawi iti kasta nga armidam. Tanya ko matipagbabawiak. Ti pananglukong. Paayatem? Saan ang lagayam ti panggap mo kenkwana? Anya? Saan mo lang nga mumat pare no anya ti maaramidan na? Awan pare. Saanan nga agbaliw ti panunot ko. Ituloy ko ti mangaram kan kwa na. Anya ngay, nakasaritam ka din ni Alice? Inton rabi. Igagarak nga orayan. No anya nga oras arum mariti silid na. Ija iton. Irugik ti planok. Kat, nagbaligi ka. Anyat sumarunong aramidam. Apay adamagang pailaan. Amo mo na. Apay no sa balilangan ti pagtatunam. Di tawasan ana baba ti klase ti trabaho na. Kalpasan iti planok nga aramidan. Isunto ti panagaram ko iti ibagbagam. Ngayon masiguradong ka di? Apaglulukwam laan? Saan mo seryoso eh? Apay kumapagseryoso ti kasta a tao. Ang mga nuore adda relasyon mi kat adda sa bali pa iti biyag na. Ay, ang garam ka ngamin iti sabalin. Adamat si dadaan agun uray di takan ka. Sus, madanon to dayta. Kaanon to? Ito naladawan ti amin. Awan tinala daw iti ayat. Adda pa'y makaasawa nga uray senior citizenan. Basta adda kwarta na. Ngam kaadon ka dakwada, kwartalaan, tikam kamaten da iti lalaki. Ngam jay to pilyak. Jay nasingpat. Ken saan arupat kwarta. Ngam siya, saan nakarupat kwarta? No saan ka arupat kwarta? Nagasat tong arot ti makaigasat kan ka. Talaga, nasing putak to nga asawa. Ngam saan kun sa nga mauray, nga garam kanyak ti kursonadak. Anya? So, Ay kat... kapilitan. Kababain met no siya ti mangibaga iti riknak ken kuana. Correct. Agbalin ka kumamat anay maure basitlaan. Anya? Iti kasta, saan abo mabauna iti kinataong? Tambayak latan dito eh. Iparadak latan ti taksi dito batog ti boarding house da Chody. Dito yun ti panguraya kanalis. Kasano nga taan mayadayok kan Chody? Kasimet. Anya nga tati ibagak ti ni Alice. Tapno saan nga agtalit kan Chody. Ngamin, sa bali ti panggat kan kuana ni Chody. Masaktan to lang. Nang runa no masursurunan nga ayatan. Panagkita kan Alice kat nasingpat a babae. Bidot ti atap ko idi. Akala pati ang nababati tayat na. Ngam anya nga tatipod no at trabaho na. Remor kamat gaya mading. Apay nga ka itirwarte silid ko, manong. Di mo kadikayat nga itulod ka iti ayan ti trabaho? Anya? Itulod? Adan nakasarita ka mang sukon kanya. Isut ni mangitulod kanya iti trabaho, manong. Saan ka di ang mabali na bayadak lang ti may sa Arabi? Agsarsarita talangan? Sana mabalin, manong. Napatag ti aramidan mi ita iti trabaho. Importante. Importante? Ado ka diti customer yo ita Arabi? Saan lang nga ita arabi? Rinabi nga ado ti customer mi. Saan ang mabaling naglanganak? Ta importante launay ti income talantanan. Talantanan? Ditakan, manong. Taaddan niya mang sukon kanya. Talantanan? Apay akas siya tinaybagana. Ada ka di rumbang pay at talantanan iti trabaho na. Saan ka di aklab ti ayan day ta babae? Pimanaw latan. Itulod manan ni Dan. Wah, bisit. Addan tumanan gundaway ko kan ka babae. Good morning, Manong Dan. Imbagman, kasinukon na.
Saan ka di akas ti oras ti imbaga dismissal mo? Wan, jak di namnama nga umay ka, Manong. At da ngamin nagpaitulo di ta si Deg. Kat pinadas ko ti di mauas. Barang no ag-off kan kunak. Kat niya pag gusto mo ti sasangpet mo. Salamat nga, Rod, Manong. Diretso ka ka din di boarding mo? Wan, Manong. Makaturturo kag mahigit din. Iparpartak ko nga ron tiyag pataray. Tapno makadanon ta adagos. Kat niya makaturturong kan san. Agyaman at Manong. Nabayag ka din na taxi driver? Saan pa'y unay? Ta sa bali ti trabaho kidi. Opisina. Ngam nalay off kami gap iti COVID. Iso abayat ngagbiribiro ka kiti sa bali at trabaho. Ag taxi driver aklangan. Ngam ti mabakante. Narigat ti awan trabaho na. Ay, una, Manong. Narigat ag tugtugaw laang. Kasano nadapa ka sa pulan iti kwarta. Awan din nakasagana akautan no wasjay. Ag paisot ako na mading ko. Narigat ti mangnamnamarat na niti sa bali. Madamat daduma dita. Amang namnamadalatan kadagiti dadakkel na. At da ka di amo makasta. Ay, narigat lang tag sa Manong. Nalakatiag sa ngam narigat ti mangpasakit itirik na ti tao. Kasta ti kayat ko asawan, Manong. Talaga nga anda kasta tao. Di da kaya tagtrabaho, gaputanam naman da nga adda mang pakpakan kadakwada. Para kanya, dayta ti kaalasan nga aramid ti tao. Nay, nakadanon tan, Manong. Dayto ti pamasahik. Diyak kumawaten. Kayam ko namot nga minadimon kayat yagdugan no saan ko nga alaan ti bahayat mo. Saan mo matadaw-dawatan ti pangkasulinan tapno libre ko ma? Sige. Agyaman nakarod kan ka, Alice. Babaan iti panagsasauna. Nasingpet a babae ni Alice. Kasano nga ta mailisik nga agpaiso kan Jody. Kasimat na may isag maklang iti gayam ko. Nas ka na makapanunot iti pamuspusan tap na mabalagag. Ang awan pa'y nga takaayan-ayat na. Amangan no isuntumat ti pangguraan kanyak ti gayam ko. Numaamuan na abinalaagak ni Alice. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Oh, simbangpat ka matgaya man. Mabalinta ka diti agsarsarita, miss. Pasensyan, Manong, ngam kahit kung tagin na nabanuga kiti trabaho. Kung adaman jotik no rabi eh. Imbagak nga may nasya kung timang bayad iti may sa Arabi, mga madi ka man. Ano ko matipagbayad mo, Manong? Dumawat ka, kan mamang? Ha? Boarding house mi da ito eh. Ada pagbayad ko. Ngam saan mo asapol? Kwarta pa'y lang ni mamang mo, ti bayad mi a borders. Pangasim, takay kung tagin na. Hindi takan, Manong. Salbag. Nabainanak. Kasano nga muna nga awan trabaho. Pinadakas nagsamot ni Dan. Pinabainan nak di ka barbaro a border, mami. Papanawa kon. Asino a border tinakda kamatem? Di akin silid iti maudi iti baba. Kasano ko mapapanawam kat nakabayad din iti 3 a bulan? Dinawat mo pa iti dadtuman? Anya? Nakabayad ko na yung mami? Katuan, inted nanti bayad na iti para 3 a bulan. Isugaya man natangsit, ta nakabayadan. Kasano ko matipan ang pabainakan ka? Ako nam? Libaton yun. Saan yun nga munpay, mami? Amangan mo't no sana nasaya at inaramid mo kan ko na. Iso a pinabainan na ka ha? Awan mo't, mami. Imposible pabainan na katimay sa abalas ang naawan timadi ngay naramid mo kan ko na. Awan ko na lang arudan, mami. Libaton yun timay papan iti dayja, babae. Di ka gararamid iti pakadadaalan ti imahe ti boarding house, Judy. Laglagi pa adito iti pagtataudan ti income ta. Ta saan ka matngamin nga agsapol iti trabaho. Saan na masapol, mami? Tadakkel mo ti sapol ti boarding house. Dahil tangarod ka, iso asaya atom ti makilangan ka dagiti borders. Wanan. Imbis asyak ti ayunan nyo. Dayjay pa amaldita.
Aguray ka. Anya ka di at talaga tinapasabak. Bayan yun kunak mat. Sana mabalin. Kasaritak to kat damagak no anyat napasabak. Anya? Ayat mo ka di na mapanday ti pagtratrabahuan ni Alice? Ha? Biro kanta ti pagtrab-trabahuan na ti kahit mga asawan, pare. Wan. Tapno pa ba inakman ti loka? Oh, taapay ko maapabainam. Nasingpat mat di tao. Anya na singpat? Pinabainan naktupay. Oh, iti anya ang gapo a pinabainan na ka. Saan mo nga mon? Ang imawag, asan ko kanon asukunan. Tada kanon mang sukon kan kwa na. Amom siguro ti ayan ti trabaho na. Takanayon asikat yung mangitultulot kan kwa na. Intaman no rabi ijay. Ne? Ang saan mat nga iti batog dagiti pagraragsakan ti dumdum sa agan na pards. Iti iskinita iti asidagdag iti apasdag. Anya ti amom numapan nga umuna ijay. Uno, adapag na ni ti likod. Ne, saan ko lang nga mo ah. Kuyogan nak. Siya ti makamo iti magastos. Di mawatakkan mama. Kasta ka di? Oh, apay nga umisong kay ti bangbangir. Adda ngamin nasa una kanyak bayat ti panagsarsarita mi. Bayat nga itulod ko ijayan nyo. Oh, anya timbaga na. Napagsaritaan mi nga rod ti kinarigat ti awan trabaho na. Agam ado ka nung madagiti masalot nga agtrabaho. Tamang namnamalatan ka dagiti naganak kadakwada. Imbaga na ti kasta. Wan pards. Ado ka no ti kasta. Oh, salbag. Amom kadi akasta timbaga na kanya. Anya? Imbaga kan kwa na asaanan na sumrek iti may sa Arabi. Tabayadak lang ang tagsarsarita kamilatan. Imbaga na kit din. Pangalaak ka no iti ibayad ko. Dumawatak kan mama. Anya? Oh, Bols ay ka nga rod apards. Malo, nakariingatan ni Alice? Saan ko nga mo, ma'am? Saan ko pa'y matanan lang? Ibagaman kan ko ano makita ta kayat ko makasarita. Wan, ma'am. Adala nga mindamaga kan ko ana. Sige, ma'am, taibagak. Anya ka nga oras ay arumwar. Uno sumrek iti trabaho na. Alas 9:30, bueno, alas 10 tirabi, ma'am. Talagang roda pang rabi iti trabaho na. Wan ka na, ma'am. Isot inistoryana kan Sandra. Tayo sunti nakasarsarita na. awan mo't dito ni Alice. Ha? Nay. Awan kagpaiso ah. Imbagak lang nga rodin nga iti batog ti iskinita tinumdum sa agan na. Amang ano ada nang iror kan kwa na. Jay ko naman ang sukon. Amang ano sugar daddy naman. Kaslasaan matakas tati panagkita ken ko na pards. O anyang iti amuta. Amang ano inwardan. Padason taman ti agdamag kadagita babae. Bareng am mo da ni Alice. Sigurado nga mamuda. Ta dito'y kat nga rod ngagtrab-trabaho. Ako rin katagdamag akman kadakwada. Maray na ka. Tagdamag ak iti pan naka head waiter da. Talaga ka nung awan ti agtrab-trabaho dito nga agnagan iti Alice Pards. Kan kasi iti lang na iti picture nga impakitak. Intaman dita sa bale pasdak. Amangan mo't no ijay tayan na. O sige, naisot ko na. Napantanga ro din. Masigurado nga adda ijay. No adda ijay ti babae. Bayada kuntilo ka. Tarumar kami. Kaslasaan matakas tati panagkita ni Alice Pards. Kaslalaang mat. Amom ngayon naging sisingpatlaan. Tagayam. Rinuker ti kaunggan na. Saan kumakasta pare? Nung nga nasingpat yung tao, kan awan aramid na. Apay nga iputeng mo ti atap mo. Apay Pards. Apay ka di nga isakit mo dahi a babae. Jakilibak, adda simpatsak ken kwa na. Babaan iti panagsarsarita mi, nadlaw ko asaan adakas a tao. Amangan mo't no ginayuman na kadya tao, pare. Saan pare? Awan day takon ko na da gayuma. No ti kinasingpat na tinanggayuma kanya, mabalin, mamatiak. Ngem no tayo bagbagada agayuma, wano ginayuma, babayan iti anyaman, jak mamati.
Sa bahalin samot daytan pare ah. Diyan ka muna sa bali pare. No bilang kastaman sa anak nagbabaw. Ne, apeng umawawag ka niyak ni Alice. Hello Alice, apeng imawag ka? Oray din nagpay sukunan. Tatapay ngamin gatangan kiti town. Okay, aganad ka nga rod. Agyaman nagmanong. Oray si kamat. Agandad ka iti pa nagmanehong. Nagmayat ka tadang gaya ng timbaga, mading ko? Si kamat din mo na ano yung bagama, no? Tinulad ka lang. Okay, sige nga rod na nating Alice. Bye. Bye! Nasingpat-mat kan nagdayaw ka sarsarita. Naglambing pa ititimak na. Wah, dahil ito'y samat dan ti panipodan ti na isang sangayan arik nakkan kwa na. Siyak samat ti nakayawanan. Angan, kasanon ni Chody. Nagatangkong tigagarap dito grocery. Agawid ako. Samot Ma'am Sol alan lady ni tinakatakda. Kasi ito urayan na. Asigat na. Ma'am Sol, da kayo wat kayam? Oh. Alice, balasan ko. Ada ka di urayan nyo? Ada nga rod. Ay, basta maululawak. Anya? Ay sus, mabit lang ma'am. Tatanglan kayo. Ang mga no. Maulawak sa talaga. Ma'am! Ay, tulungan na kami! Tulungan tayo ni taxi! Ni mami mo tiyo mawawag. Kanya nga tatibagan. Hello mami. Siyak na ito'y umawawag ni Alice. Di may isa border you, sir. Oh, apay nga dakan ka ti cellphone ni mami. Isutin no, sir ko. Tasaan ko nga mo ti number mo. Kung umay ka dito ospital. Anya? Apay? Intaray ko ni mamam. Naglustoy iti sango ti grocery. Inay pagta nakita mi sakbay na ulaw. Kasta ka di? Umay ka kuman. Urain ka sakbay a pumanawag. O sige, bye. Napanan ni Alice, mami. Kunana nga orayan na. Hindi nakasarita na ti doktor kin nurse. Nga stable ang ti kasasahad ko. Gan naawagan nakakanumatan ti manawan. Naggapo ka di iti ayan ti trabaho na? Kasta mati ko nana. Ngam di bagas pa iti grocery. Tawan ka nun ti abastuna. Naimbaglangan ta nagkita kayo. Naimbag nga ruta pag isumot nga gurayan iti taxi ama pa ni Jay boarding house. Unay nga ruda pa nakairan-ranana. Anya ti ko na ti doktor, mami. Ay, imbag tada ni Alice anang tulong kanyak. Iso pa yan tinangimot iti bag ko. Ayan ka di ti bagyo. Ada dita sirok ti kama. Ada ginatang ko dita, isun tinangawit piman. Ada pa'y laang sa paling awit na. Kasta ka di? Agpay sakit ti ko nanitan asingpat. Ngam anya nga tati trabaho na. Oh, kumusta mat di mo, ma'am? Maobserbaran pa yung hosto. Inton bikat siguro na rumar. Saan nga nga stay di ti BP na? Kasta ka di. Imbag man ta nadamag mo. Naibaga kanyak ni Alice. Iso nga imaya kapama na naitulod ko yung trabaho na. Di mo ka di dinamag no anya ti trabaho na. Saan ta nauna akmat tan tinagbain. Ang amawan pa panan na parts. No di maamuan tan tumatlaan. No anya at talaga ti trabaho na. Oh, ada ka di pa'y guram kan kwa na? Ha? Ay, kwa. Kaslawanan. Ngam, armaklat ta. Ngem adda ka di panagayat mo kan kwa na. Sika, adda ka di? Damo pa'y laang. Ket nakayawan na iti kinapintas na, parts. Sa bagay, napintas mo't ngamin na talaga. Ang, Ngaman niya. di ngamin trabaho na. Wana ngem, ti panagayat kat awan pilpil yan. Wanong idumduma na. Ngam kababain. No madamag ti tawa kasi ti trabaho na.
Ngem, saan ta pa na panagnikan? No anya talaga ti trabaho na, Pards. Ah, Sige pare, umayag tumanan ha. Agpasadaak pa hikat ni. Awan pa napasadaak. Pakibagalangan kan mamam. Agawa na ti agpaimbag. at datayon dito'y balay, mami. Mabalin ka di nga ayaban nyo ni Alice, tagyaman na kankwan, ha? Ay, sigurado amat maturog day dyan, mami. Matmaturog. Aldawan, matmaturog pa ilan. No itel daw mat maturog. Iti rabi ag trabaho, mami. Anya, apay, anya ka di trabaho na. Day tangarod ti kahit ko aduktalan, mami. Day takat ti kunak idi kada kayo. Saan nyo nga in-interview no anya ti trabaho na? Diyak ka mo arabi iti iruruar na. Apay, kasano nga mo? Iso ti imbaga ni Sandra. Ijay ka no bughaw rod ti ayan ti trabaho na. Ken ijay nga itol-tulod ni Dan. Tapos aray iso ti mang service ken kuana iti rabi. Agoray ka man. Sanaya nga ijay ti bagbagada a Red City, uno ayan nagitipas na kapag raragsakan. Kunakat, amay-may sa ti atapan tayo. No maipapan iti day di a lugar, mami. Ijay ti kaaduan ngayon dagiti pasdak. Pasdak dagiti pagraragsakan iti rabii. Ngam, napan kami ijay ken ni Dan. Ket awan ijay. Saan da kanumat ngam am mo? Wala. Anya ba ti trabaho na? Anya karon? Isupay lang tinang tulong kanyak. Wanmat kit di ah. Ala man kiti di bagko. Tada kitaag. Jay, kunayo nga inawit ni Alice, mami? Wan, ada ijay ti may sa amin tinans ko. O sige nga ron, mami. Mabit lang. Mami, anya dito nga ID? Ahayawat man kanyak ti eyeglass ko ta kitaag no sino ti akin ID. Oh, aday ta ti eyeglass yo, mami. Kan ID. Apay di pala si katibang kita. Nan. Oh, ID mat ni Alice na ito eh. Alice Fernandez, call center supervisor. Oh, may isang empleyado iti call center kan supervisor. Anya? Oh, apay di mo kinita itay. Oh, kita. Wan nga agpaiso. Sinalbag. Nagbidot kami kinidan iti atap. Oh, inkaayabahan no nakariingan. Takayat ko ti agyaban kan kuha na iti personal. Gapo iti panang tulong na kanya, anak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ne, mapan ka din iti trabaho, Malis. Ada ka di problema? Kasla inururay na kitirwar ti silid ko. Tadapay inkabil mo at ugaw mo. Kahit ko lang nga isubli ti ID naragrag mo siguro iti bag ni Mami. Ha? Isumat lagaya majak masarakan tanaragrag ko gaya. Nagpaarami dakat nga ron na din na oras. Saan ko nga min amalaki nung sa dino tinakaragragak. Sorry ha. Kahit ko ti agyaman iti intulong mo kan Mami. Awan tayo yaman na. Di pa nang tulong ko, kat karbangan ti tunggal may sa ti tumulong, na itikas di pasama. Kastamat. Kahit nakamakasarita ni Mama. Sige, pakibagakan ko na. Inton sumang pataklaan nga gapo iti trabaho inton bigan. O sige nga Rod, isot ibagak. Sige, mapanakon. Agurayat iti taksi di tarwar, tawan mang sukon kanya. Ne, kunak no adda katulag mo. Ada ka na importante anapan ni Manong Dan. Sige, panawan ka kayo dito ngayon. Pimanawan. Dinakusak ang may sa anababa a klase a babae. Ngam nangat nga to pa'y ngumsyak. Mabainak pa iti bagikon. Agasom tinaibagak kan kuanay tinaminsan. Bayadak ti may sarabiinan. Tagsarsarita kami langin. Nagparang babayadan iti daydian ay pagkak. Ngumtidakas na. Siyak tinabayanan iti imbagana.
Pangala kanu iti bayad ko kenkwana. Dumawatak ken ni mama. Ay. Arig na tatong paak iti agsumbangir arupa. Iti dayjay ana sa una kanyak. Oh, sikamat ti masabat ko pare. Oh, pare, papanam ka di. Itaman pa yung makita ka dito yung town. Agpag na met. Oh, napanam ka di. Kastoy, napan ko man kinita di inaplaya ka trabaho. Kanya ka di at trabaho. Apay, saan mo ka di nakayat maneho iti taxi? Mabalin ko matlang kag maneho. Angam kayat ko tag trabaho matlang iti opisina, pare. Ang kasta ka di? Mabalin ka di nga agsarita ta iti may sa restaurant? Kasla na patag ti ibagam Tamasapur pa yung mapantay iti restaurant. Wan pare, adda ngamin naduktalak. Naduktanan? Ne, anya ka di dayta, pare. Oh, ita. Anya ka diti ibagam pare, takas la importante. Naduktalam ka diti trabaho ni Alice? Saan pa Saan ka diyan napantay dyan naman tangayan ti trabaho na? Awan mo di dyan? Amo kung ti trabaho na pare. Oh, anya ka diti trabaho na taapi akaslan na diday ka. May sagaya ma-supervisor iti call center iti Bughaw Road. Anya? Supervisor? Kunam? Wan pare, Oh, kasano anak mo? idi tinulungan na ni Mami. Naragrag na ti ID na itibag ni Mami. Iso aday jay. Nakailanad ijay tinagan ken trabaho na. Oo, kat. Anya ti kompleto anagan na. Alice Fernandez, call center supervisor. Sa bahali ti inatap tayo idiya. Ita, nangatumat gayam ti saad na. Day tangarod kat. No saan na tinulungan ni Mami? Diyak mamuan ang nangato gahim ti posisyon na. Angam ape asaan ko mga itinginginaan na apartment tinagyanan na. Iso nga rod, iti pa'y matbasit asilid ti boarding house. O kat, kasano nga rod ita, ituloy mo pa yung arman. Kwa pare, saan ko nga rod nga mo? Kasla mabahin na kiti bagik. Saan ko maamaawatan? Takasla, nakayawan na kwa na. Dahil tangamin tirigat na kat. Tanaglaing kan nagdaras tayo amang husga, itipada tayo a tao. Kumusta kayo, ma'am? Nasayahan matan, kat agyamanakan ka, balasang ko. Na yung paglakit tinta na na nagkita ta. Owen nga, Rod. Ma'am, ada ko mga ibagak kada kayo. Anya dayta. Kayat ko kumatek pakadan kada kayo. Anya ti kayat mo sawan. Nalpas nga minan ti in pa-renovate mi abalay mi. Adda in pa-renovate yung abalayo. Owen, ma'am. Iso nga imayat dito'y boarding house yo. Tadyak makaturog iti balay mi. Kapo iti pa nagtrabaho da. Maawat akon. May ka nagabang tapno makaturog ka, nasayaat. Kasta nga, Rod, ma'am. No, kasta nalpasan ti balayo. Owen, ma'am. Aday tantilugan namang sukon kanya. Ni dadik dayta. Kasta ka di. Ni. Ubing pa'y matayam ni daddy. Sige nga, Rodan, ma'am. Nakon. Agyamanak iti kinasayaat yo kanya. Bayat ti panagnaad ko dito eh. Nagapwam ka di, Judy. Napan ko kinita ti nadamag ko ang mabali na paglakwan, Mami. Paglakwan? Iti niya. Anya ka ti maisingasing yung amayat nga ilako. Jay, mabalin matapagkwartaan, Mami. Pagkwartaan ti amin na mabalin nga ilako. Imbagban, makapampanunot kansan. Agpaisutin ako na yo. Narigat yawan pulos trabaho na.
Mangkitag mat iti mabalin ko pagpalabasan iti oras. Mabalin ko mat ti kumita iti kwarta, mama. Maragsakan ak para iti dayta. Sapay ko ma. Tagbalig iti plano. Diyak maibos a panunutan ti maipapan kanalis. Asino ti mangipagarap? Akas di gayam ti trabaho na. Nagbasbasulan milaki din kan Chody ang nagatap. Ang nababa klase a babae. Anong idi itultulod ko? Kan iti day nga iskinita ti pagturungan na. Imbes a direkta ko mga itibalay pagraragsakan ti sumrekan na. Nagduha-duha ak. Ngayon nagpilit ni Chody. Ipateng na nga itiklab ti pagtrab-trabahuan na. Ngayon iti pa nagkitak no kasya nga itulod ko. Disentemot ti pa nagkawkawas na. Saan na kas kadag iti agtrab-trabaho iti klab? Ano labsam ti agsarita? Makita mo nagiti saan arumbang amakitam. Nakapanaw mo't gaya mo ni Alice, mami. Isot na ko na kanyak ni Sandra. Wan, temporaryo lang nagahayam. Ang nagsapol iti pagabangan na iti saan unay nga adayo iti trabaho na. Apay ka no? Iso nagaba ang tama dama kano amarin-reno iti balayta. Kat sana makaturog iti altaw. Iso binayadan nati panagyan na iti talubulan. Wan, kasta ti magana kanyak. Adagayang mabalinda. Tinagibasit ko idi. Oh, mamati ka itan iti bagakan ka. Asaan arumbang ahos ka antayo ti may sa tao. Anya ita. Mababain ka nga tan. Wan, mami. Adamot dakkal ana adal ko iti kinatao ni Alice. Asaya at no kasta. Mamati ako ni ti kunada. Amangrek na kanula ang ti tao. Numakaraman iti saplit. Kasta tinapasamak kanya. Kasano nasaplit ka ako na? Ginandat ko apagay ayaman. Oh, Naibaga namat. Asaan ka no arumbang. Adumaw dawat ak iti kwarta kada kayo. anya. Naibaganakan ka ti kasta. Wan, mami. Iso ti ibagbagak idi. Anak ka pabainak. Anya ita. Kunag. Numay sa kalapati ana babati tayab na. Gapu iti pagrabii at trabaho na. Saan ko ana panunot? Nga dagaya man agtrab-trabaho iti rabi kas call center agent. Dahita nga tinarigat kada kayo. Kada tayo. Nalaka tayo ahos ka antipada tayo at tao. Kasi tinakunat. May isa nga adal kanyak daytoy ana pasamak, mami. Nadamag ko nga awan ka nun ni Alice iti balayo, pare. Awanan pare. Nag-awidan. Nagawid. Ne, apay, saan ka din nagtrabaho? Adagahin balayda dito eh. Ngam under renovation. Isuhan nagsapol iti boarding house tap na makaturog. Sa dino ka dito yan ti balayda? Dahita ti jakam mo pare. Biro ka kayan na. Biro kam, kunam? Wan pare. Kasano nga biro kam? Saan mo nga mo no ayan ti balay na? Ado ti pamuspusan no kayat. Anda kanya ti cellphone number na. Anya? Naliparam ka din nga agin inawag kami. No kas di apasokon kan saan apasokon kanya. Wala niya. Nala. Adakan ka dayta pare. Ngam no adan ton trabaho. Kasano biro kam? Tay ko na akon. Ado ti pamuspusan no kayat, pards. Kasano kayam di trabaho nga paplayam? Mangrugi ako no bigat. Anong pagsidawak? Imbagada nga agreport ak para interview. Kaya na panak ket kunadamat amang rugi ako. Anya ka di trabaho? Office assistant iti may sa real estate. Agasam. Imbagman.
No kumamat saan ko nga inyalang-alang ti panagadal ko idi. Mabalin ko kumamat ti agtrabaho iti opisina. Pards, no mayat ti pa nang ipataray mo iti negosyom. Mayat mat ti kita. Ika gumahak pare. Tapno sa anak ka dumaw-dawat iti kwarta ken ni mami. Naibaga kanyak data ni Alice. Anya? Naibaga na ken kadayta? Wan pare. Isu akas la nakariingak iti pan nakailibay ko. Dapat karon na adal mo kini Alice Manipod idin. Nagpampanunutag. Ket mangibangon ak iti bukod ko apag kwartaan. Mayat? Mayat data pare. Narigat na talaga ti mangnamnama iti agnanayon. Ay, agyaman ak na nakapanunot mo't langan iti nasaya at ti anak ko. Tano panunutan, awan mo't ti parikot kat. At damat ti boarding house, ang mabaling nantong ay matunan. Dumalaan mo't na muna ti agtrabaho. Kat nasaya at mo't kit iti napanunot na. Prime commodities dayjay. Tabagas. 99% iti populasyon kat mangmangan iti innaboy. Hala, sa apay la kumatagtultulo yun ti panagnakam na. Kat mamati ak, dakkel ti pasot ni Alice iti panagbaliw na. Nakaumay ka mat dito bagasan pare. Kumusta ti mga opisina agayam ko? Mayat mat pare. Ang amjak pa nakita ti boss ko. Anya? Kasano dayta? Boss mo, di mo pa nakita kunam? Iti lang ang telepono ti pangibagaan na iti aramitek. No da prospect a buyer, saan na siya ti makipagkita? Anya? Anya ay nga opisina dayta? Agla ko iti balay ken lote. Kasla broker ti boss ko, Pards. Kasano makalako ka? Kastinay, ada umay mangyag iti numbers dagiti prospect iti opisina. Siyak matan ti makaamu a makidil, babaan mat lang iti awag iti cellphone wenno telepono. Kat no kayat di tao ti gumatang, ada sa bali a makipagkita iti buyer. Agtali na edak lang iti opisina. Siyak ti makaamu ka dagiti contact. Basta ka di. Ang sino ti husto a boss? Dita nga opisina. Isu siguro di muna na kasarita kiti telepono, Pards. Ang mga no trial lang pwede ita nga inaramid na. Tapno makita da no, kabala mo no saan. Amok pa yan. Adala amin ditan Ti pagsidawak, siyak lang iti opisina. No addaman, nagitay adaw may akliyente. Sa bali mat a klase ti trabaho dayta. Kaadwan na tripping, Pards. Mapanta ka dagiti lako a balay wenno house and lot. Dayta ti sumaruno a doktalang parts. Awan pa panan na, no di mo matlang maamuan. Adala siguro pa kakumikuman na. Di saan mo pa'y anasangot nang birok kini Alice? Saan tayo nga rod? Sigurado wag pa'y numayat ti trabaho. Tapno addamat makuna apagkarit ko ken kuana. Nagasat ka no may gasatang parts. Ang ti saludsod ita, makitang pa'y nga ta. Kas itina ko na naka-phone book kanyak ti cellphone number na, Pards. Awan nga rot parikot. Mailiwak mo na makakita ken kuana. Padasik mo nga awagan. Kat no bilang umanugot, pasyara ki balayda wenno kabit ko. Ay, naggasat ka no manugot nga agsarak kayo, Pards. Napanunot ko nga ron ti mapanidji call center na pagpapayan na. Ang nadamag ko, asaan ka no mapalubusan asumbrek ti saan nga empleyado ijay. Istrikto ka no ti security guard ijay. Kasta ka no ti call center. Istrikto da may papaniti security. Ipamaysak pa ti trabaho, barang addam ako na pagtangsit ko, Pards. Barang numarigulara ki jay. Wana, Pards. Sapay, nangato ti babae nga arapaap mo. Isang arod, Pards. Agam, damagak man ken ka. Sika, anya ka di talaga ti panggap mo itaken Alice. Uray ko nakakursonada ket no kursonada mat. Di pa'y katagkaribalta. Oh, matuloy mo ti damo a plano. Nga armen ta adwa. Ha? Angam saan ta na pagpinustaan. Game ko ma, may the best man win.
Anya?